Draga braće i sestre, da vam bude na zdravlje i da vam bude na spasenje današnja sveta liturgija, sveta služba, a i vi koji se budete pričestili i ispovedili da vam bude na zdravlje i da vam bude na spasenje, sveta tajna pričešće, da vam sveto pričešće bude na iselenje i duše i tijela. Svake nedelje mi sa ovoga svetoga mjesta ili iz naših crkava besedimo i govorimo nešto o onome evanđelju koje smo toga dana pročitali, taj odeljak evanđelja. A inače svaki dio evanđelja ima i svoju pouku, ima i svoju poruku. Pa kada je Gospod bio, naš blagi Gospod, kad je bio ovdje na ovom parčetu neba, a mi ga zemljom zovemo, i kada je bio u Galileji, u zemlji Genisareskoj, jedna mnogobožačka zemlja, gdje nisu znali za vjeru u jednoga Boga, nego su bili mnogobožci, ne iđoše u susretno dva besnovita čovjeka, gdje su bili opsednuti demonima. Oni su pravili nevolje ljudima, živjeli su po grobovima, napadali su ljude, a kada je đavoli koji su bili u njima, kad su vidjeli da Gospod ide, uzviknuli su: Gospode, dok će nas mučiti? A Gospod im zaprijeti, oni kažu: ako nas već izgoniš iz ovih ljudi, a tu je bilo krdo mnogih svinja, daj da uđemo u svinje. I Gospod im odobri, iziđoše ti zli demoni od ovih besnovitih ljudi u svinje, a svinje navališe u jezero, stropoštaše se, kažu da ih je bilo preko 2000. Kada su ovi ljudi potpuno ozdravili, demoni iz njih izašli, ovi čuvari ti svinja odoše po selima i gradovima, kaže: šta je mi se desilo, kako su njihove svinje utopile se. Dođu ljudi iz grada i sela i mole Gospoda, vide ove prvo zdrave ljude, a mole Gospoda: idi od nas, nemoj da budeš sa nama, jer je njima bilo žao svinja. Oni su bili svinoljubci, a ne čovjekoljubci. Ali pred Gospodom je jedna duša pretežnija i veća i jača nego sva blaga ovoga svijeta. Džaba nama ako zadobijemo sve ovo prolazno tašto, a izgubimo dušu, ništa nam ovo ne pomaže. Kad pođemo blaženim putom u vječnost, neće nas Gospod pitati koliko smo blaga stekli ovdje, nego kakva su nam djela. Djela će ispred nas da svjedoče o našem životu, kako smo bili i kakvo ćemo mjesto u vječnosti dobiti. Ima jedan divan primjer. U jednom hramu dođe jedan čovjek, jedan mladi čovjek, intelektualac, naseli se u jedno selo, kupi jednu kuću na kraj sela u jednom divnoj prirodi, jednu vilu, ali je toliko postao revnostan. Prvi dođe u hram, a zadnji iz crkve izađe. I sad sveštenika i ljudi vide jednoga, u ono vrijeme, jednoga mladoga intelektualca, obrazovanog čovjeka, otkuda takva i ta revnost kod jednoga takvoga mladoga čovjeka. Jednoga dana sveštenik dobije poziv od toga gospodina i kaže mu: oče, ako možete da mi dođete, da mi blagoslovite kuću i da mi vodicu osveštate. Sveštenik jedva čekao sa radošću, dođe, osveti mu vodicu, osvešta kuću, pita ga: je li, kaže mladiću, otkuda kod vas takvoga mladoga u ono vrijeme intelektualca, obrazovanog čovjeka, da dođete vi prvi u crkvu, a zadnji iz crkve da izađete? Onda on njemu počne da priča, kaže: oče, ja sam dijete veoma bogatih roditelja. Imao sam, kaže, bogate roditelje. Dok sam bio do 8. razreda, dok sam išao u školu, majka me stalno i vodila u crkvu, išao sam i sam u crkvu, volio sam crkvu. Majka mi je kupila jedan zlatni krstić lančić, koji me kao jedna zaštita nosio sam. Ali jednog dana, kad sam otišao na više škole, otišao u srednju, pa otišao na univerzitet, otišao na veće škole, počeo sam da gubim vjeru. Počeo sam da se družim sa lošim društvom, da idem s tramputicom,
da živim jednim razvratnim, jednim ogrehovljenim životom. Pa me počeš ismijavati za moj krstić, ja i taj krstić basim. I Lančić, ne treba to meni, ja sam sa Bogom raščistio, ali čujem od nekuda, prvo čujem da su moji se roditelji razboljeli i to vrlo brzo opadlo je pomirali. Ja ništa nisam imao sveta. Jedino grob njihov mi je bio svijet. Krenem jednog dana na njihov grob, da im se poklonim. Kad ja priđem grobu, neka nevidljiva me sila bazi. Priđem drugi puta i drugi puta nemam mogućnosti. Priđem treći puta, nemam mogućnosti. Vratim se sa svojim prijateljem, odem kod jednog doktora, kažem, ma to je malo na psikozi, daću ti ja neke lijeko, nemoj se sigurati. I taj me ljekar, ja odem i sutra dan i preko, uopšte nisam mogao da priđem. Onda mi počeo ljekar da me liječi 40 dana, umjesto da mi bude bolje, meni sve lošije. Jedne noći ja sanjam svoju umrlu majku. Vidim je kao živu. Prilazi mi i kaže, sine, ona sva u bjelini. Vidiš, sine, ovu moju bjelinu, a samo ova crna pleka dole, to su tvoji grijesi. Sine, ako se ne popraviš, ako se ne iskoriguješ, nećeš, kaže, sine, ući. Ti si, kaže, ideš u pakla. Nego, sine, ako hoćeš, kaže, popravi se, pokaj se, a kao znam da sam ti dolazila. Da ne misli da je to neko kalikunacija, da je to u nekom viđenju. Evo ti, kaže, onaj tvoj krstić i lančić koji si ti bacio, neka te čuje. I nosi ga. Ja se, kaže, prenem, neko mi pokuca na vrate, kaže, mladiću, bili malo bogojavljanske vodice. Kaže, kako da ne? Ja prekrstim crnu bogojavljansku vodicu, sa takvom, kaže, nekom radošću osjetim da sad teret, sva tegoba od mene odlepršala. Nema je. Odem na grob roditelja vrlo lagano. I tada sam riješio da iskorigujem, da ispravim svoj ogrehovljeni život. Dakle, trebalo je se nešto desiti pa da se ispravi. Ko je to njega naveo na takve grijehe? Demoni su naši najveći neprijatelji. I u ovom evanđelju govorimo koliko su oni veliki neprijatelji, ali zbog njihove gornosti oni ne mogu nikad i ništa dobro činiti. Imamo puno primjera koliko su demoni napadali ljudi, pa i ovoga mladića. Ovaj dobar primjer iz ovoga života, neka nam bude pouka, neka vas Gospod blagoslovi da se često ovdje sabiramo, iskupljamo oko ovoga stožera, oko Svetoga Vasilija, da dolazimo, da prinašamo svoje molitve, da tražimo od njega molitve i blagoslove. I ako imamo neku i tjelesnu i duhovnu tegobu, budite uvjereni i ubjeđeni, Gospod molitvama Svetoga Vasilija i naši svi svijeti bit će vam na pomoći. Neka blagoslov Božji i milost Božja bude sa vama i među vama. Amin. Amin.